nami. Dinas ni rohanami apalagi ditikyon. Ima di masuk ni anak kami doot permen nami. Takas mayatong. Jalon di nasida di bagas sadarion. Pasu-pasui salu nasihat Tuhan tak. Dinas ni rohanami ditikyon. Nang manot termahami. Aman permusik nami. Asa siajur mula-mula, siajur mula topak. Pertama mah godang mula-mula di kami. Las padudang mah tu sopa-sopa. Mau lihat mama lihat. Angkiat lihat perhorasat penggabian bisa luhuk na amin amrah maranggi. Pertama mah godang lihat di. Anak nabi di sol asa bertamang ma godak permeme bertamang mana uni nih
dia. Hugorahami ma ang kinami nasya si Torjang opu tigalan dohot opu bahal pertikyanon uliak kami dihamu ama di kongkong do jojomu ulun nami di jala marang lahite semut dia bi panggilan nami tu Tuhani di lunta sedarion di jong itu halima asa di bagasak kami do holong di batahi dan katai rabdo akahululata siya na mamuka ulong ta satu nama ujung yang non di bagasan sedarion di bagasan dari do holong di satu hari mariterima semut dihami kora-kora dihamu mona suhut melalui protokol obut tigalan do opu bahal moro tuk kolang di hani belang di sonak kalang suhut nami nasindiroha mata pada itu ke area-area nama ini mariterima marang nasumut dia benon sila sindiroha di dalam itayang nami tutuhani upasat kami Tuhan musuh terlalu yang kita di bagasat tikion di salah Tuhan ini panggilan nabi itu Tuhan ini pintar gabion angin nabi untuk ke area nanam itu ada sok kami nama rahmani uparan di opu nabi opu tigalan do opu bahan lapas satu di dalam itayang nabi itu Tuhan ini manang sumber dia bi di salah di batama untuk ke area nanam itu bahan macam dihami kodang mula kodang soba laos pada muda mak tolong lihat las pada muda mak si hasatan sekitar itu hasatan padang mana tulis saat kami ma pertikyanon tor tuha haduli nami nasian urak ni huta pertikyanon ko saat kami tuha mo haduli tusungonopi harona ngakamang mangguhi ko muna buat ngarup pero na mendapat di mete jadi mulai ma di saluk na tanubi di udang uda ano mau makatay na uda ano mau makatay de bul pe pakai jangan no mulai ma di bapak uda inang uda di bahasa ketika non ngatuk kubering somong na lasro hampun dua di ada kalau mau kubering tahi mulai sendiri mo agiko maka tatai wero tu apa apa diga doang gitu orang apa mau di mana wina jadi kita mau udah deh do rena udah ni diho udah siapa kata ho pengudi soalnya yang gini baru yang gitu jangan udah na baru tak di bapak udah nang udah nungabe terkabur be panggilan ni to katikero gabe keluarga dari ke mah betul katikero deh keluarga tiroha unang gabe nang kurak kon ada seperti kira kubering dia akan lebih cukup matan guna ke mau murado pasal kami lebih cukup jujur yang masa tusan ada apa surah nami yang keluar yang ibu itu nanti yang dah boleh orang ini boleh orang ngatur nama orang doi dan nabugus si orang teh
Jadi semua ini pero nami badan kon manggu yukon yuyung munapot marhamuna to katikero asal tong rumah tangga ini ke kamu rumah tangga titiruan tisono pe harolo nami hadolim na harolo huta apos marwa dangaran nama didok na tua otik spiritodi bulan buto tu songo dia pada harolo nami di manggu ko yuyung munapot marham ini pena buitar bakana de ben kamu kena tahun ni baga aka panyaran isu itu orang sih. Jadi foto lah baru nakuk. Itu mana mengadukan nama kau nanti. Jadi semua ini benon harunami mangguh yuk kumu pos marhamu. Berarti mati kita moras martuhata. Apa perlu di kami? Jadi manotor mahami raja tua jadi mula-mula jadi mertoba. Beda mangkoda mula-mula nas beruna atau kodak sopa-sopai. Lahu mas pasasuan di hamin nama hamarangi pasaton baidam anggodang mardiati laguna baidam mga lagu-lagu hulia itu sama nasi mawuti. Damang ko na titiyo para wala ito pa nakatanan. Upasatay ma acarot tuburu nami bere ibe bere dot sime dua ni boru pertikeno kupasatay itu amu apa itu si do tolong nirwana diaka ari-ari nak salpu saat rodi pertikianon tuktong dileo di tahai pason marhite-hite di namarlas niroa ita apala di ari nauli di bulan na dengganon ini metode raja nami tulisan habi buru masuk kolan paingot tok kau pasang ini tu na julu asal marhite itu tu jong mahitan wain di namar gula marburu di tongan yalaman pangatarannya anak parabasan negurun asal tarmat tong anak tubuh atar baru may seorang tarlu dia mula nami saksoni nang dito sa luna di julu jauh na marapang na marjual na marsangap na martuaw tu matok sangap tu matua ibonan ni hasuhuton nang di itaw sa luna di julu japon itu tu dihamu inang naboso saksok ni para maniba inang mamuka parumah tangga kamu perdong saripeon uhut mai inang majalo pasu-pasu perbogason marhite-hite na pasonai sian bagas joro ni Tuhani marhitei amang nok pinatolas ni amatta padita ima na mangula di huriay ba ima bekta muna tukuk muna di naladit sulu-sulu muna di nahulong asa anggiat marhitei-hitei tijulan narion akadapot na niluluan jupang na nijalahan muna di na mamuka perdong saripeo kamu
apalagi bagas tinggion. Manisok kami boru ni rajai dosi matuan di boru ro peri babere amak padena mi bedamang jo godang mula-mulai asamar mula gabe di hami boru ni hula-hula nami or rado di raja nami on marbula horas baik damang ma godak sampai do mula-mulai baik mana mula-mulai. Naudine Patulong na purong kuwi Be
tutu ako latakas sebelum isu. Jadi so nasi holdo roa kami, so namanya pason ima hula-hula nami on. Ay memang nebuju hula nami on. Sedulia like konstitusi dua, malah di mana dua. Nunga rumah tangga be ima like kon ima hula-hula kusir bulan on. Anak peso ni, dah kalau mau inang dah, ayo. Mungkin nang pesuba bawa ngai bodo hawina na bos doro hak kudri nang tugu ma lekon tudul sehingga ma dilihat Tuhan dari aku asal daun iroha ima tutu abang perkutin nami Gabi abang gabi. nanaing margoyang bodo habi ade Ya. kamu mazo ado jadi bolo sopang edoan ni itu na tetuja cuming na Oh. Ini dong. Nah, Ya, Romo. Oh, kesu. itu
kininggalon dang ala nagodang upayan ni dapoton raja nami molotuk somonipe pamakkeni tikki di hami anak komuna marlabo pusi mahamuna donon nami masomoni do ina dua saat solo saat matubatean saat siap kami raja ni pamuruamu si patu paut di barada torontok kinom molotu madope nanaksi donon muna masahat kami majo saat nami raja ni ultima Tua de bata Bisiala biniadul bedihita tiki Lasni roha di bagasa sadarion Didikyon akamang guru Dinaroha mu marsompa Tuhami hula-hula muna Las di behut tamu Mardoa kebe Anggia mato tujuluan nyareo Marsika mayatong dihamu salu Napaguran nami Siga binaniula sinur nak kana apa muna tujuluan narion asarong martabatab si zamao ni tangamu lao si bahasa to mo to kami hula-hula na asa dapat masuk ni dua-dua asa bagot nomor halto dulu nomor dobian horas mahami na masa na matsalo tugabi na mahamu na masa matutu raja nami tamba namang baru molotuk pedison upasahat kami Dekke nabi nuan ni hula-hula tay tulas marohamu bane marohamu salu na akale nami udo nami do tamang buru nami atas semua lima sak kami gua mau lihat Manoran marami manawi nabi akka pamuran nami on baik kamu masuk kodang naho bartusi
alanok sipul tutur nami doho guru nami bala didikyon matsailas roha nami asa baik damang magundang lihami asa hatan baru muda mengadu segitu. Pariban, ale-ale, si jule-jule, arisan, kelompok tani Nusantara, bunguan ina kamis dot, bunguan ina Maria, pertikianon ulak kami tuhamu aka amangina. Ima tutu dihami salu nadison, disesuai gora-gora muna, disot dohami salu na. Dina panggora muna tuk subuh bihu gora marga sada-sada nong disoma misa saluna mau lihat tema di tuata mau lihat tema dia mu saluna terlumo bidi anak ni baru paromen ni badi son ima dina nong macalo pasu-pasu pandong asarebion sabagas joron di tuata maritina posona anggia matu akarena nengro kita batu amari amuna ai pason gawe keluarga na berbahagia mamu di tongah-tongah di masyarakat di tongah-tongah keluarga taglu mo binang gitu ata tusong ni pehatan awu pasatami tu amuna bona sutong lasmar wani barang muna taglu mo bima nang partun dia muna nang Roma ami mangkabeton pengantin di son hatanda tua-tua madokon siajur mula-mula siajur mula topa bahan mamang kodang mula-mula baru mematu kodang soba. Kami pasaton pasu-pasu hut si pasupon katakan nami baik mamang kodang merliadi.
tahu tio mana nama tu panuhatan. Badamang kondak tio lah baru nama tu kondak kanan. Ima di acara nama rono tujuh kami mahula-hula nami si hobi sian bahal badu berdere dot sinitonga tapu bolon sian dolot naudi dot hula-hula namara marangi. Bahasa dari bata nadalupu berek kami di hamuna yang anak penari nasi tutulur rohanami aho berek kami utangan raja maceuli ulau no pidahami ido tong nahu pagido hami tu amat tamat tua di bata asa di porno itano diulami dohok bulung asa pardalan ulono di begasan las miroha perjodoh dohonon nami tu penganten tu yanakon nami dan gudang sidohonon nami alai semoga keluarga monok keluarga berbahagia tu jangan nyari itu nu bulan mai itu nari naik pasorak penon di bata tu hamuna parjodoh mahamuna maranak marboru marura tu toru marbuluk tu gijang mardaka tu hampirang mardaka tu siamun asa idok na dua-dua ido yang bona hubang ido kami emesi sir raja ma di ojak di buah-buah asa tubuh ma anak nagabe raja di hamuna do boru na holo sorma tua rak urtam inarohanami hata mabuka masyak kami laus mga jalo ko na kamahami yang bro so do kami mga hula-hula tulak sulit law mangido ko ng mula-mula asa marmula na uli marmula na ng ganod tugad jangan nyari imay anak ko namin o pamali kami ko ng mula-mula ipadunga tugad ako pa ada mga kami naik Roma naik lauman pada botok kula ula nami lau mersok batu nasida naik kauma di kami godang berdalani
Siajur mula-mula batu siajur mula aji situ siajur mula topa. Pacur partabia jabi-jabi pa suabang manu paranggira manang budari. Sahak masudena sa pinta-pinta ni yan ako namiwat tua mata mula jadi. Di suatu madi hamunai gabi haruam madi hamu ima si galupai. Amat pada nami haroro nami tu susadia benoai. Na tarbuak kami songom masih sabun di bawah nami di hamuna. Yan ako nami ulima rohamu. Baik madi hami ko dapat dalam. Mama. Las baru udah mati sedikit, beda mengapa? Raja nami nungarade hami anak komuna lahu macalo harumuna amak pate nami baida mak pano munomon nai di rajai tulak silidoma baida oras batula di hamuna amang guru nami paguru doh honok hatako di guru doh amang guru di hari nauri di bulan dari kenon hari nang biduh litu hatari kita terlubu bimari hamuna di napsahat las nero hamunai las nero hatai namang sohot nyon lekon doh butakon doh non nami otik nama las marohan firman aku din matangnya mamu anggit hari nabi butol leko do ibu tato sudu gedi sudu mamoro sudu ya jari natoras gabi haluman rohat tuhatta
Ade jadi semua ni yang berkudo di berkudo di holai dohot di botoku. Matangnya aku tuh hatan ada saya. Asa tibu itu mesti kamu kamaranga haben hinawa cunur hamuna. Itu mos kagabiyo, itu mos amorao do hasangapon. Warga nama Dasaroha, keluarga Sitirul itu matoman masyarakat. Jadi nak kolaborasi dengan nabi yang kita tuan nabi itu di masa pasukan mahamu. Diulang mapagi doa muna tuari nabi itu. Kita harus bahagia dia tu mos amorao, kita mos naksana. Ima sih bisa rasul muna di padang di gulung. Jadi horas mahamu saluh nara jadi memburu nabi, horas mahami tulang muna. Abu beti semua ni, nomor tiga. Solo godang Asa tu bermula gabe marmula horas di sudah pamaruan nami oh. Benda bang mata godang mulai doh godang sopa. nami ya sawile-kile kami jo tulang nami upay damang mas goda sopay. Hula-hula ni pamaruan nami on. Lama nabi dia binasida. Betamang na uli Kali, Hiro. Robot
koda kasarane padung si tiu.